mantu edan lagu kosing ngenes temen mantu edan atau prak balap sudah hadir Bapak Tarjo, Ibu Dewi yang punya hajat, lapisan warga masyarakat Kertanegara 12 Yuperio kembali bersama yang termuda Yu Andi Putra 2 Blockbor Virus Pro yang tengah bertugas. Santisel Tutukakan ora terima ing ucapan ing wong tua kakang masa wong duwe harta arep diempani apa Mama Devin paling sayang Mama Devi paling hemat Mama Eti Mama Eti Boral iku ucape wong tua Mama Keti 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 mantu edan hancurkan mantu edan 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 sing duwe lagu mantu edan yo mantu edan ala Santisel hey Santisel mana Santisel 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 sing demoner Santisel bos pulsa Santisel larane ning ati dihina caci maki nanging senyatane kakang wong ora duwe Mama Keti Mama Keti Mama Keti najan senok demen wong tuane beli demen wis ana calone duduk kakak mantune jurutan wong tua Mama Keti paling eman Mama Keti Mama Keti Mama Keti Mama Keti arep diempani apa arep disandangi apa sirah orang ngaca kawin anak kita iku ucape wong tua Mama Keti Mama Keti Mama Keti Mama Keti sopone ini Nok Dela Nok Dela Nok Dela mamanya Dela Nok Dela asik hey mantu edan 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 hey Santisel 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 larane ning ati dihina caci maki Nok Dela sayang Nok Dela paling eman Nok Dela sing be pasar gaplok Nok Dela Nok Dela najan senok demen wong tuane beli demen wis ana calone dudu mantu edan mantune Nabila teknik sayang sing duwe preon galak Nabila teknik preon galak arep diempani apa dadak arep disandangi apa andek apa sirah orang aja gawe anak kita Nabila teknik iku ucape wong tua Nok Tati 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 hadirkan Nok Tati hey Nok Tati Nok Tati Nok Tati mantu edan mantu
Mama Keti, Mama Keti, Mama Keti, Mama Keti, Mama Keti. Spesial buat yang punya ketoprak balap ya. Hey. Mantu Edan, 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 Mantu Edan. Makasih banyak Mantu Edan. Sing gue ketoprak balap Mama Dela. Nanging senyatane kakang wong ora duwe. Mama Dela, Mama Dela, Mama Dela, Mama Dela. Jan seno demen wong tuane beli demen. Wis anak calone duduk kakang mantune jurutan wong tua. Ketoprak balap sayang, sing gue ketoprak balap Santi Sel harap diempani apa. Santi Sel sing paling sayang, Santi Sel sing paling moral, Santi Sel dipayang. Harap diempani apa, harap disandangi apa. Mantu Edan paling eman, Mantu Edan boral, iku ucape wong tua. Mantu Edan, Mantu Edan, Mantu Edan, Mantu Edan, Mantu